салом духтарако, созаи назарин саломатиё хубай, хеле буд навор надоштем аз нуқтаи савдои зарин. имрӯз омадагием ки новинкаоша шумода нишонтим. марҳамат, бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, байни 7-ум 8-ум дарвоза мешена, байни 7-ум 8-ум дарвоза падвалаш духтаро нулевой қатор. Мана нуқтаи савдои зарин якм қатор. Иҷа нулевой надорад, якм қатор. خلاصه دخترکا بیاین انم خیلی لباسکای فسون دویکا کرتا جینسک خلاص چیزی که در کارایتون از نقطه سودای زرین خریداری کرده میتوانین. کسانی که آمدن نمیتونن دخترها این مرحمت نشان میتیم انتخاب کنین متریالای فسون هم آوردگن کرتای هم آوردگن انتخاب کنین در روکک شما دستفکه میکنن با این کرتاش بینین عجیب کرتاکای خوش رو ورده مرحمت دخترکا رقمشون هست در روی اکران از جداگانه مدل ده پوشانده نشون میتیم. ایره بینین دخترکا کرتای فسون در نقطه سودای زرین اوریجینال دخترا ایتالیانکای متریالش با بیاین از پیش بینین عجایب بود مدل خوش رو اومدگی میتوانین درخواست کنین همگی 250 سومون دخترکا میشوه رنگ بالا پوش پوشین میشوه اینا کرتا برای این خچه توقع میپوشین پاپلینکش ایتالیانکا فسون مدل ترکی دخترا چند تا گل داره به حد خوش روی گلوش بینین خیلی ایشایش ده خوش رو ایشایش ده خوش رو دخترکای عزیز نوار دخش رو ندیده باشین شما نویسینشونه رسمشونه از نزدیک میپرتوین با حضور تماشا کرده انتخاب کنین انا بعد انا گلش بینین خوش روی ای وایشم اپاجانا اینو در بازار هسته متریالی دوینکاتیانی که متریالی ما ایتالیانسکی متریالای این ایتالیانکای دوینگش نه ایتالیانکا شاید دخترو سبکک ملایمک سالقینک شوشتا شوشتا میپوشین از 48 تا 58 розміри هسته برو نو قبول کردگی یک عجایب خوشروی تیگرکاش 48 تا 58 هسته розмір دخترو به حد تیگری فسونه ایره بینین خوش خوش رو میتوه تنده خلاصه انتخاب کنین دستفکتون میکنن یک کرتای فسون برومده دخترو ماتریالش تنسل عجایب خوش رو بوده ایره بینین هم کاری دستی داره دخترو هم دوخچه بینین چه خوش رو ماتریال تنسل هم سالقینکای هم فسونکای شوشتا شتا میپشن هیچی نمیشوه تا розміری 62 حتی میشوه ده این مرحمت نقطه سودای زرین بیاین انم خیل استاندارد розмірشون تا 62 درست میگیره انم خیل کرتای فسونی تنسل انا ای گلوش بینین با چه خوش رو چند پیشش دیدستین کو دخترو همش کاری دستی رفتگی اینا کاسه در کارای تماشا ببینین عزیز نقطه سودای زرین بیاین یا که نویسین دستفکتون میکنن نرخش باشد 400 سومون تنسل اختون میدونن چه خیلی متریالای از نو برومدگی همه همی کوفتستای به حد هم سالقینه هم نمودش رنگی ایپکای بازاری کاروان طرفی تیلوبازار байни 7-ум 8-ум дарвоза ра падвалаш духтаро якм қатор ина марамат биёен зарин плакатчон астай ба осонӣ меёбен шуна духтаракое ки киртои туёна киртои фасон мекуфтен марҳамат нуқтаи савдои зарин биёен анам хе киртои арганза омадай бовар кунен ҳам сабуккакай ҳам салқинай ҳам хушрӯвай ина нигоҳ кунен дар ангоша чихе фасонай размеро боша ҳамаш аста то чанда дорад розмерои 52 54 ҳаста ай розмери 48 ай 46 то 52 54 размер меёбен нархш бошад 250 сомониай ина ма як бор качес ваша нишон тонтим духтарако и як я бор материал шай пеш кунам вай ра бинен чихе хушрӯваи новинка ина аҷоибот марҳамат кассе дар кора 250 сомон ина 250 сомон бори необычный фасон бори бои духтаро полный ранги дубайский ҳам материалш ҳам духтуш ина дар кортон боша бо нархи дастрас нуқтаи савдои зарин биёен мана марҳамат беҳад хушрӯ диден чихе фасонакай ина биёен аз наздик бо бинен бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза падвалаш якм қатор ина марҳамат зарин навистагиай плакатчон даставка духтаро касе омада наметона касе ина наворда хушрӯ надид нависен расмоша мепартоян интихоб кунен дар авакак шумодан даставка мекунанд
و دخترکو نگاه کنین این مدل 1500 دبی در بلمندا اومده یا نمود فسونک ایره بینین برای یگون جو رفتنم هر روز زدایم به حد وریانت خوشرو چند تا رسویدکش اومدگی در نقطه سودای زرین انتخاب کنین که دخترو در روکک دستافکتون میکنن عجیب هم رسویدکاشون خوشرو هم مدلش مدلی بهترینه اینا کسی در کورای میتوانین انتخاب کنین ایره بینین رزمیرش چخلای ایره بینین همش اوریجینال ای دخترو مرمت ماتریالشان فاسون نه بلمندوی عجیبات نرخش چه اکمونیا داشتیم 250 فروشیم که وقتی اپای دولت دعوت میکنیم و باید اکسیا کنیم نه دیدین دخترو قزور 200 سومون تماشا بینونی عزیز برای شما مدل بهترین همگی 200 سومون ایره بینین عجیب فسونکای دایتون باشه نه یک نمازورش همش مده ویدیو کدگیم امین نمودوره اینه باشه در نقطه سودای زرین 200 سومونش اومده فرقیت نداره دخترکو در کارتون باشه بیاین بازار کاروان طرف تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه یکم قطار پلاکچون هسته زری نویستگی دخترو کسی که نوارده خوشرون ندید بنویسین رسموش میپرتوین انتخاب کنین در روکک دستافکتون میکنن همین ماتریالای ایتالیان که یا نمود خوشروان ایره بینین کرتای نوینکاش اومده دخترو در نقطه سودای زرین اینا پشتاش کتی اکراشینیا داره عجیب فاسونک دخترک زنهای عزیز مدل برای شمایه بینین تنه چه خوشرو میسته تنهش مدام انم خفاسون میسته مرمت زیبنده بهت خوشرو در نقطه سودای زرین همگی چند سمای اینا دیدن دخترکو 200 سومون ایتالیان که اوریجینال برای شما 200 سومونی دو گلی فاسون داره کدامشه که میگیرن دخترو 200 سومون اینا پشت چه بیننده چه سنگچه داره چه فاسونکای مرمت کس در کار اینم خیلی ایتالیان کوی خوش رو پس نقطه سودای زرین بیاین دخترو برد میکنن و اینم دوشه بینن با یم ایتالیان که ایو چمپلای ایشم 200 سومونه ایشه بینن انا مدل دخترکو ایره بینن چه بخش رو کرده گی اینم 200 سومون کرتای فاسون در کارتون باشه نقطه سودای زرین بیاین دخترو همش برشون نوینکای همه گلوی فاسونای بازاری کاروان طرفی تیلو بازار تا 60 درا دیده نه تا 60 درا رزمیر میوبین طرف تیلو بازار بینی هفتم و هشتم دروازه را پدولش یکم قطار مرحمت زری نویستگی پلاکچون با آسانی پیداشون میکنین اوسپت کنین تمام نشوه انمی نمود ایتالیان کوی فاسون اومدگی دخترو دوخ چه بینن رنگی ایپکوی اوریجینال دیدن عجیبات دخترش فاسون ای کرتره با رنگش نمیگن هم رنگش خوش رو دختروی را بینن ایش دفاسون ایش دفاسون سنگچوش باشه سنگوی سواروفسکی شیشگی اینا با از نزدیک بیاین نقطه سودای زرین خودتون تماشا کرده انتخاب کنین دخترو باوری داره معقولتون میشه را بینن قد بنده یه رزمیروشون چه باشه؟ رزمیرو از 48 تا 58 میشوند اپای خوش رو نگاه کنین همین فاسونی که گلی جوای صدبر کمش که چه داره در ماتریال دوینگ هم هسته ایمو ایتالیانسکی اوریجینال توی رشمو نزدیک دیدن ایتالیان کای دوینگ نه ایتالیان کای چمپلی کردن 200 سومون اینا بهترین 200 سومون دخترکو در کارتون باشه انمخ ایتالیان کای فاسون کرتای دختگی تیار گلوی خوش رو پس نقطه سودای زرین بیاین بازاری کاروان طرف تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه پدول یکم قطار زرین نویستگی پلاکچونده با آسانی میوبین این مدل دایتون باشه دخترو این مرمت در ایتالیان که اومده هم قمیوی زیبا و دمده این با بیاین یک برک پوشین ختون عجیبوتای در حقیقت هم خوشرو نرخش یم 200 سومونه اینا دیدین دخترو رزمیراتون هسته اوسپت کنین باری نوینکای در نقطه سودای زرین چه خیلی گفتم اگر آمده نتونین نویسین دستافکتون میکنن
ҳози духтаро ами материали тенсил бромадагиай ҳама кофтестай бузурдаки тенсил дорен. Ина марҳамат нуқтаи савдои зарин биёен тенсилои фасон оварда як борак биненда духча моделша материалашку тамоман фасон. Марҳамат нархаш бошад 400 сомонай. Ира якта мегирен чанқа мепӯшен духтаро ҳеч намешава. Ҳам сабукакай, ҳам хушрӯвай, ҳам шушта шута мепӯшен. خلاصه 400 سومون размеро ҳастай духча бинен чӣ хушрӯвай стилиш фасон инаи глошая ина дигли фасони хушрӯ доштай марҳамат ина дар кортон боша ҳатман нуқтаи савдои зарин омада аз наздик бинен ё нависен доставкатон мекунанд. Майна пешош кори дастия ина остина кошкати фасонша необычнингиша бинен и вариант пока что поделка надора бениҳоят хушрӯина апой фикрачес вини мепурсиден марҳамат кунен анами вариантҳо барои шумо ҳай шушта мепӯшен салқи нактон мегира вообще материал гап нестай мошааллоҳ варианте 400 сомонияй. бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза подвал якум қатор нуқтаи савдои зарин марҳамат биёен. Ана модел духтарако фасони двойкара бинен охи ягон ҷоданам хе двойкачаи хушрӯ намеёбен. Нуқтаи савдои зарин да омадай ва материалша намеген бо материалш ранги абаяои Дубай ҳастай ко анам хели материалай беҳад хушрӯ сабукак салқинак мана двойкай мешава ки разрезоша бо калонтар кунен хоҳен маҳкам мекунен хулас аз ду тараф разрез замочек дора беҳад фасон двойкача да гап нест духтарако бой расветкоша намеген нархаш боша ҳо пикнигравида варианти беҳтарин духтарако нархаш шок ҳамагӣ 300 сомон инами модел ҳамагӣ 300 сомон сифати беҳтарин ҳар ҷода нест ина стилша бинен хитон бинен духтаро агар наворда хушрӯ надида бошен нависен расмша мепартоя тамошо кунен ё ки биёен стандартай оверсайзай то размери 54 дуруст мегирада а то 58 мешава чихе нас то 58 мешидай. бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза подвал якум қатор зарин плакачон ҳастай ба осонӣ пайдошон мекунен беҳад варианти хушрӯ духтаро барости ина дар кортон боша интихоб кунен доставкатон мекунанд. двойкачаи фасони хушрӯ нигоҳ кунен як бор духтарако беҳтарин модело омадагиай дар нуқтаи савдои зарин духтаро навинкаян ази бо инегили дигаршам аста ина двойкача мепурсида бошен двойкаи хушрӯи фасон пас нуқтаи савдои зарин биёен чанд сомай 200 сомон нархшам гарон нестай леки фасонша бинен чиқа хушрӯай вайш материалш паплинакай сабук паплини оригиналай духтаро ғавси хушрӯай акция эълон кардагиам духтаро аз ами 400 сомонош фарқ намекунен бовар кунен материалш оригинал ина марҳамат хоҳен инаму тигрш хоҳен аз анаи гили мелкиш размериш стандартай оверсайз тақрибан то чанда мешида боша то 54 размер дуруст мегира ина марҳамат дар кортон боша ҳамагӣ 200 сомон. бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза подвал якум қатор нуқтаи савдои зарин омада наметонен нависен расмоша мепартоянд интихоб кунен доставкатон мекунанд. духтарако нигоҳ кунен чихе модели фасони итальянка омадай ина марҳамат итальянкаи оригинал кори дастӣ рафтагай бои духча бинен чихе хушрӯ марҳамат инам хеле гилмайдо мепурсидан ина дар нуқтаи савдои зарин омадай бо расветкоша намеген расветкои беҳад фасон гилои ипекай гилои зиндая диден чихе хушрӯ нархаш бошад 300 сомона 280 сомон диден беҳтарин нарх шушта мепӯшанд тамошобино бисёриёнам хеле стилора мехоҳанд оверсайз кушодаки хушрӯ беиста марҳамат ина 280 сомонда диден качестваш гарантия доштаи шушта мепӯшен ҳечи намешава. бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза духтаро якум қатор подвалда якум қатор ина марҳамат биёен зарин навистагай ба осонӣ пайдошон мекунен ина рангоша диден чихе хушрӯ рангоштам гап нест агар надида бошен наворда нависен расмоша партоян. сезони анамхе двойкачои сабукаки
تابستانه آمد. پاپلینک مرامت نگاه کنید وای کرا چه خوشروای. پاپلینی بلمندوی به حد فسان نرخ شاک 220 سومون. دیدین با میدونین خوبش ده چیه تا 62 رزمیر است. میدونم که رزمیرای کلان میپرسین انم خدوای کچورا. نقطه سودای زرین بیاین ایره بینین هم زیبنده هم فسان هم دروزک خلاصه همگی 220 سومون پاپلینک اوریجینال در نقطه سودای زرین. تنم خیلی خولای دوست دارم فقط خاتم جنگ میکنن نگر از میرمون هم میاری این دخترا زک هزنای برای شما انم خدوای کچو آوردین نقطه سودای زرین ده همگی 220 سومون. نویسین رسمش میپرتاین به حضور تماشا کرده انتخاب کنید محقولتون میشوه. بازاری کاروان طرف تیلو بازار بینی هفتم و هشتم دروازه پدوال یکم قطار. اینا بهترین وریانتو در نقطه سودای زرین شما را انتظاره دستافکا دورن. ایقای خوش روی تماشا بینا نگاه کنین گلی ایپکای چند نمودش آمده کرتای فسان در نقطه سودای زرین. این چند اسمای؟ اینا را عکس کردگیم پلودنی مولایما که بلمندای خوشروها 180 سومونی فسانم قمده محخوش دخترها 180 سومون به حد خوشروی. میدونم که بسیاری اینم خیلی گلکورا میخواهند. مرحمت دوخچم عجایب فسانه که خچم مدلش بهترینه. اینا کس سده در کره نرخش نرخی باور کنین عجایب بود 180 سومون. اینا دخترها رزمیرش تو چند باشه؟ 60 میشه. اینا بهترین تو 60 رزمیر هست. گلوسه گلی فسون تنه دا بینین چه میسته دختره که مرامت انتخاب کنین در وکک دستافکتون میکنن یا که بیاین بازاری کاروان طرف تیلو بازار بینی هفتم و هشتم دروازه یکم قطار نقطه سودای زرین دستافکت دارن. دختره که کسی امکانیت اومدن ندارین بنویسین در رو دستافکتون میکنن. باور کنین دخترکو کرتایی که زرین آوردگی این 6 فسانه این 6 فسان مدل رو اهمیت دادسته نه. اینا نگاه کنین چندم نوارایی که ما شما دا پیشنهاد کردستم همش مدل های نوین که همش این همیخه کرتایی فسان بینین عجایبات از این بوین خیلی همش تیگرش هم هسته هم این مدلش هسته کمبینی روانی هم انا این مدلش تیگری خالیش دوختش کو تماما عجایبات فسانه که پلاتیا چای خوش رو. نرخش چی؟ نرخش 250 سومونه بلمندوش اوریجینال تورецкий бельмандой که качественнее гарантия катяка мушкичор сваровский шишагия. دیدین دخترو نرخ بهترین رزمیر باشه تا 58 است. بهترین رزمیرو خوش رو در حقیقت هم فسون آخه دخترو بیاین یک برگ از نزدیک بینین ده یک برگ بیاین دخترو اینمی ماتریالو را اینمی کرتورا دختای فسونه نقطه سودای زرین دکو رفته یک تا گلچین کرده آوردگن که خشرو باشه فرق کننده باشه. بازاری کاروان طرف تیلو بازار بینی هفتم و هشتم دروازه پدوال یکم قطار. اینا بیاین از نزدیک بینین خریداری کنین. اومده نمیتونین نویسین رسمش بپرتاینتون انتخاب کنین در روکک بردش موده میرسونن. دخترکو ترند اینستاگرام انم خکرتای فسون در نقطه سودای زرین اومده یا نمود فسونن هاز دیگه گلشم نشون میتم دیگه رنگشم عجایبات با ماتریالش ایتالیانکا اختون میدونه نه ایتالیانکا چه خیلی ملایم سالقین سبوک به حد خوشروش داشته میپوشی در رنگی فسون داره نرخ باشد نرخش عکسکتی 200 سومون. دیدین چه نرخ خوب عکسکتی 200 سومون در نقطه سودای زرین. اینا کس سده در کره دخترکو مرحمت نقطه سودای زرین بیاین یا که نویسین دستافکتون میکنن. رزمیرو باشد رزمیر تا 58 هست. تا 58 هست باری نوین که از دو цвет هم رزمیر میابین اسپید کنین که تمام نشوه. بازاری کاروان طرف تیلو بازار بینی هفتم و هشتم دروازه پدوال یکم قطار نقطه سودای زرین. این دخترکو گلی ایتالیانکا در دوینگ نسخه دوبای به حد خوشو نگاه کنین خود چه زیبنده کرتای فسانتون در کره نقطه سودای زرین بیاین همگی 180 سومون انمخ کرتای فسان در نقطه سودای زرین پیشنهاد شدگی می توانین با نرخ دسترس خریداری کنین یک چند سوم 180 سومون تا 56 رزمیر هسته. این پوچهش هم هست؟ این پوچه هم داشته دخترکو چه هست؟ کرتا پوچه عجایبات فسون. این مرحمت نرخی بهترین و
وایش ماتریالش اکونوم کردگی نیست. خوشرو دختگی دخترکو همه طرفه بینن. اینا بعد خریداری کنن 180 سومون کرتاپوچه به حد فسونی نسخه دبی در نقطه سودای زرین. بازار کاروان طرف تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه نهم یکم قطار اینا مرامت ایجاد ابو مریم گلاکوی هم بوده. یو چند پلان شرس گلاکو 130 سومون نکرتاپوچه ای خواهن از این هم گیرند دخترها همه سویتوش هسته کدامش هم میگیرند بیاین از نزدیک بینن خریداری کنند دخترها اومده نمیتونن رقمشون هست در روی اکران نویسن در وکاک دستافکتون میکنن. ای قخش روی بلوپشه یا کرتا платье абая нигоҳ кунед духтарако комбинированияй белмандо кати ипеки глянцевый ипек оригиналош ҷакарда глянцевый нею ҷакарда хулоса беҳад хушрӯ беҳад фасон ина марамад чанд тара светка омадай нархш чандсмай нархш 300 сомонияй бад турецки белмандо материалш оригиналай материалш турецки белмандо 300 сомон мешава боло пушбарин пушен мешава намхе кирта барин пушен хулас беҳад хушрӯай касседа дар корай нуқтаи савдои зарин биёен размераш то чандай размер то 58 ҳастаи то 58 размер дора ина тамошо кунен интихоб кунен дарав дастафкатон мекунанд скромни вариант 250 сомон ина 250 сомон. бозори корвон тарафи тило бозор байни ҳафтум ва ҳаштум дарвоза якм қаттор марамат биёен аз наздик бинен боварӣ дорум ки бо маъқултартон мешава беҳад фасонак ина 250 сомон марҳамат духтарако каседа дар корай биёен аз наздик бинен боварӣ дорум ки маъқули бадтон мешава омада наметунен нависен дастафкатон мекунанд нархи беҳтарин кати додестиянд духтарако нуқтаи савдои зарин даҳози аксия рафтестай борои ҳамин навинкае ки нав қабул кардагиянд аллакай бо нархи дастрас бо нархи аксиони пешниҳод кардагиянд дидена шифонай гилои хамилён дора беҳад ишам моделиш фасон ина ай 300 сомон 200 сомон кардагиянд духтаро успед кунен ки тамом нашава мана иша ишта фасон иша ишта фасон ина ира 200 сомон кардагиянд диден духтаро чихе хушрӯ аҷоибота иша ишта дар ҳақиқат ҳам хушрӯ иша ишта хушрӯ ина турецки паплин бисёриё мепурсанд и ҳам қафасон меиста бовар кунен духтаро ҳам сабукай ҳам танада аҷоиботай нархш чандсмай ёра 250 сомон ина марамат турецки паплин дар кор бошад доранд и ҳам аҷоиба платьячаш на ҳарир чанд сом 250 сомон духтарако биёен итальянкои гилмайда мекофтен духтаро марҳамат нуқтаи савдои заринда анамхе итальянкои фасон омадай медонен чандсмай аксия шидагиай 200 сомон ина марамат чанд гили хушрӯш омадай ҳамагӣ 200 сомон марамат духтарако маъқултон мешава ҳатман нуқтаи савдои зарин биёен ки тамом нашава бозори корвон тарафи тило бозор байни ҳафтум ва ҳаштум дарвоза якм қаттор баъд инчунин ҳози сезони намхе безрукавка омадагиайко сабукак хушрӯвак нарх бошад чанд пул иёям 200 сомон оригиналошай духтарони хеле сифатои хушрӯшайкам халиай ина каседа дар кора ира бинен чихе зебанда 200 сомон ҳам дарозуш ҳастай ҳам калташ нархш яхелая 200 сомонӣ ҳамаш яхелай духтаро кирта дар корай янамхе безрукавка дар корай пас нуқтаи савдои зарин биёен ҳама намуча меёбен бо нархи дастрас распродажа духтарако қисми дӯстдоштаи мову шумо дар нуқтаи савдои зарин анамихе киртои фасон распродажа шидагиай духтаро дер накунен чанд суми карден инора ина 150 сомон белмандои оригиналаи сангчоошон духтаро оригиналое ки 280-250 буд ко анамунояй ина сангчоошон оригинал материалш ғавси хушрӯ чашми зулайхошам ҳаст анаи моделшам ҳаст ина якм сортош ҳамагӣ 150 сомон шидагиай успед кунен духтаро сезони ҳамина омадагиай иҷа чанд моделиш ҳастай марамат иҷа даози интихоб бисёрай ҳамаша шумо да ман нишон метам распродажа ино чанда
اینو همش 150 و دویکا چرا دیدین دخترو 150 سومون دویکا بازار کاروان طرف تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه یکم قطور подвал زرین پلاکاتون هسته با آسانی پیداشون میکنن دخترو نگاه کنین 6 تا فصل اینو پاپلناکای ایتالیانکای فصل دیدن دخترو همگی 150 سومون اینا کدامش هم میگیرین اینو را ببینین آخه چه خوش روان اینم 150 سومون ایش هم 150 سومون خلاصه بهترین وریانت ها در نقطه سودای زرین شما را انتظار مرمت کرده گرفتنی باشن حتما بیاین اومدن نمیتونن بنویسین رسماش هم میپرتاین انتخاب کنین دستافکتون میکنن من همی برای شما اینا دخترو اینو بودیدن دخترو 100 سوم بده لیونختون میدونه نه پختگی تازه که اینا مرمت میپوشن و میگردن ای هم 100 سومون دیدن انا двойка انا платье دخترو 100 سومون распродажа грандиозный از 100 سومون سر میشوه در نقطه سودای زرین успеть کنین که تمام نشود دخترو اینا بینه نه کرتا پوچه را دیده نه چه خوش رو 100 سوم اینه وریانتی بهترین ترویکا 150 سومون یگان جدا دیدن که هم خیلی فاسونو 150 سومون باشه لیکن نقطه سودای زرین ده هست اینم 100 سومون کدین دیدن دخترو چه خوش رو 100 سومون همگی 100 سومون اینه مرمت آمده از نزدیک بینن اینه